žena od osobe koja će naslijediti tron, prijestolonasljednikovica, prijestolonasljednikovica. Okay. Sljedeća nam riječ ima 23. 23, ovako je lakše. 23 riječi i ide encefaliarteografija, 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 encefaliarteografija. Ok, to je dijagnostička metoda. Encefaliarteografija. Ok, također sa 23 slova. 23 slova, jer sam ja prije govorila 23 riječi ili 23 slova. Nemam pojma, previše sam uzbuđena, nemojte mi uzeti za zlo. Sljedeća nam je encefalocisternografija, 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 encefalocisternografija. Mislim da su ove riječi dosta tingli, dosta dobre za ASMR. Encefalocisternografija, encefalocisternografija. To je znači
slova isto imamo mediastinoskopija, 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 endoskopični procedura pregleda biopsije limfnih čvorova. Okay. Mediastinoskopija, ovi liječnici stvarno nisu normalni. Zamislite ići na medicinu pa učit sve ove termine. Ok, sa 18 slova sljedeći nam je elektrostimulacija, 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 elektrostimulacija. Na 17 slova nam je neprepoznatljivost, 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 neprepoznatljivost. Znači, ipak mi i u svakodnevnom govoru koristimo neke riječi koje su iznimno dugačke. Tako da nije ni čudo što stranci smatraju, to jest što se hrvatski smatra jednim od najtežih jezika na svijetu. Sa 16 slova nam je prenezaposlenost, 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 prenezaposlenost,
su geografija, pošto se piše z o o k e o k r a f i j a. So geografija. Na 11 imamo strojarstvo, arhitekturu, informatiku, tehnologiju, maritimnost, asocijaciju. I na 10 imamo auto oznaku. Auto oznaka, koja je jedna riječ. Auto oznaka. Auto oznaka. Ok, prošli smo kroz sve riječi koje su službeno najduže u hrvatskom jeziku. Nadam se da vam se svidjelo ovo up close, to jest izbliza